Nigeria ni abalwe bi a chese wedi 23 years atre akukudro bi a echen adwen ene ntiase eso bisafo na ade abalwe aye a wodi atre sa akukudro no ene se eye ne kanchema bi owo jail ana owo eye police form wo cantonment akache ene tese wo na adwen se wo kosra no de aduane ekoma na aduane emu no wodi etuo ene etuo abobati ndi ahye aduane ni mu na ekopie mu police station wo aye se when sure chire se mpo ebetimi a chire na se enchi no to so de aduane ko ho na ebra police fo ni ba mo se eye aduane no de eba eye police station wo no bi se ene wo mu na tese abayo no da ne mframa wa yire mu a there's a woman who say wo fa benkum so fa ni fa so there's a watch odane no ho chim no odwane de ila yo wo mo ntimi enhu akire abesi sabram no ka say ama wo mo ashade mo so mo pe ne check and den dia afebre wo mo ehwe eye wo CCTV footage mu se mpo mbehu ekwan abayo no to be fast so edi adwane ye na se na me boss no asem yi esi e wo cantonment na nchemu no beba enche bia me ka mo se adwumakuo bi ebo ye chidom emeye de adwuade ebremo o charge herbal center wasi ye fa nkabo yi ensum wo bibia wo hwe ense ene de nyankopon adom mu adoma chede wo de sa yarewa ti yarete edifi nipeduam ti si yabre ne se na se fatie bia no se ehu na mani krampo na hu bi krampo na echeche wo enwi ha hu biem sabre fa bro maso ye no mo emwa na mo ti yare ni fi mu ema wate eni ti se na te bia fa wo na mesna echeku ewase wo ana se pomochi akwan ewo akra ha dansuman ena tamale so eho omo ho pa ombetimi aboa na so yare no maso ano edem woni ti fa numbers na from enteba so na ye ko eye abaywa Nigeria ni ensem no esuno na ebusafo cantonment police station for no extra eye anopeya na kasabaywa eba ho ensra hweso obesra abrante bia wo eye wo mo police cells no emu ateso abrante no didi abeto da ene asuokwe mmoti dem edem ateso abrante de nti a police force aka na woda cells no ene se wo mo eche no anti-armed robbery unit of Ghana police for the question at so mujidi say armed robbers ahudo bi no ebo mu binte no nam so mo ekoche no na wo mu koche ne de beto cells echi no ene te say abaywe ba wo ti wo bre no eduane na te say eduane wo nya bi ato say Ghana ha well known popular restaurant eduane a obi a Papaye fried rice bi and wo koto ye na fried rice no police for no share no ehun akono se na mo no go so befo na makase de da so yes saladi short asade cream awo no gusu mo se obey odobe me yi pa wonti ase na wo mo de aduane no yes wo mo ko ma branch no adwin bi bom tim se da bi wo mo sa hwe aduane bi me aduane de aduane ano de aba na so betwa ba se ene nipa timosun abrante so onye se obi ahunu keke obi a chire fa amro bi de na se wo betwa yen na enti wo ma behwe ade a wo aduane no emunte no na nam so ma police fo no ebie aduane no mu se wo mo ehwe de ewo aduane no emu anase ewo ase na wo mu bie mu no na de sabawa no gina ho sabre na police fo bie aduane nya no gina ho ene so mu ni ekopo eye etuo a tese ye frɛ no pop ashibi and the biem so no cartridge so eka wa locally manufactured gun pop a friend pop ash na cartridge bi so eka ho na chef fighters no asimcha police for ni bomb so a won pedi o muti se won mepe abayo yi ho kwan ya tese enu mu no mu se abayo na ye fi police station mu hu bebi e wo fire but wo mu te ni kasa ye mu eni ni di nkomo ba ho mu bi se se ka kan ni tone o yisu ana se ni kasa mu no mu di hu se wo ye Nigeria ni e na tese ni ni nimjia ene ni ye bi o de pa no mu di hu se obewo ni early 23 ta wo di April 24 emu atese no mu di hu abayo na embom no wo se wo mo CCTV cameras e wo a eye adwuma nti wo mehwe no mo hwe eye abayo ni ye pa no wo pe ni kira kwan e de ache no na nsem ni beto de na Ghana for kat enye se sankofo we wo mo gidi se Ghana ha yefo kra dodoa enke eden na Nigeria ni o te Ghana ha wo ti ye mayimu ene ya che wo boyfriend na wo ka kosa na wo se nya kukudro sa de tuo edi ahye ne bia nim so do command was police cells na there bi o eto na wo de man police cells no yes won fa ndi a police for no won fa nyane fi cells so sa no wo pa tra na se die mpa no pa tena se ye mra bia eni adwuma e wo man mu na ama wo afa ye manfo efo atese ye institutions ahodo wo man ko mu institutions so krampo se
institutions e wo se beboa timamu fompo nkese sa ekanya sa baye etusa na monti timamu ni ban e na benya sa kokudo na wono betusa na monse police cells a police foguo a obi da cells wo de etuo se dwan mu de komo obi prison work rap de dia kokra na phone anaska ekra na de fa gari de akọ na we ya o teso we Nigeria ni a wotumi di locally manufactured etuo e de se dwan mu de akọ pii mu na ma for se de ye won pa Ghana ha esese we ema ye ni nda ye won so nyen hweda sorry Kenya ye ho e wo ye mre mu si ye hye mra no Kenya chenchina ache se owo bi timi fini mansion ma medi agro se Ghana ha e playground e we di agro bia bi keke e wo manye emu na ni ndie mu no amanfo se sa police for se na me wo madom no nya CCTV camera e wo maso e na tete o metimi o mudidi so metimi akacha abayo yi dia en wo mu hu ne se wo no nso e amroba na etepa so wo mu treaty case ne se amroba foforo won ko ba bedu mo dem no nkope de ti akwan che ne tem nya sa dia se na ba yetimi nya access to etuo no wan ha na o de chance e wo na wan hwa ko de ewudie e bia ense fata hom ni fa 29 so mo pentem mo ba ba yeti akwan no mo enche ne tem ba eso ebusa fo de abesie eni ne the police stations a wodo na ene amafo nya kudro de etuo e de ko mane nkofo wo sel so mo fe ni ewu wo ho na se na besi won so adwe e fa ho ene se bo mo de ne fa to an e wo ye comment section na bia no share video way on other social media platforms. Follow TumaGH or Instagram, Twitter so at TumaGH_, Facebook TumaGH. Most of when they didn't send me a bremo and I'm also anything. I may have to my side, share, subscribe, send edit, I will share your channel. Ibisha, Macramunia, bye.